Priča o dva vuka. Poučna priča. Jednog dana djed je sjedio sa svojim unukom pored vatre. Vatra je tiho pucketala, a unuk je izgledao zamišljeno. Djed je primijetio njegovu zabrinutost i upitao ga: "Šta te muči, sine moj?" Unuk je duboko uzdahnuo i rekao: "Djede, osjećam kao da se u meni vodi neka borba. Ponekad sam ljut, zavidan i tužan, a ponekad osjećam ljubav, mir i sreću. Zašto se ovo dešava?" Djed se nasmiješio i rekao: "Unutar svakog od nas postoje dva vuka koja se bore. Jedan vuk je loš, pun je ljutnje, zavisti, pohlepe, tuge i ponosa. Drugi vuk je dobar, pun je ljubavi, radosti, mira, dobrote i nade." Unuk je na trenutak razmislio, a zatim upitao: "Koji vuk pobjeđuje?" Djed je tiho odgovorio: "Onaj kojeg hraniš, ohrabruješ i njeguješ." Pouka: svaki dan je prilika da izaberemo koji vuk će rasti u nama. Hranite ljubav, dobrotu i mir, ali ne zaboravite razumjeti i prihvatiti svoje slabosti. Samo tako možete pronaći unutrašnji mir i živjeti ispunjen život. Ova priča nas uči da svi imamo unutrašnje sukobe, borbu između negativnih i pozitivnih emocija. Ali ono što je važno jeste da mi imamo moć izbora. Svaki dan donosimo odluke koje vuka hranimo. Ljutnju ili ljubav, zavist ili zahvalnost, tugu ili radost. Na kraju oba vuka su dio nas. Prava snaga dolazi iz balansa, iz razumijevanja svojih emocija i svjesnog izbora da hranimo ono što nas čini boljim, sretnijim i ispunjenijim.